Nakaliang sarkar kalpan bana bakala ban shim mi karai ban penjari da kajing khang dam haka jella lada kamla ban tek la kam mi kajing kiu ki nong pang covid khat khandai ya kani kajing pen bana layu ipat ya kajing shim kabu ki katu kat ne ki nongdie marbam ki bla pen kiu ki dor ki marbam mardi hayo kadaw ko baki ai kalong ba omdan mar hasiliguri badan election ha West Bengal bat kumta terter nakal yang kinong yalam ka KSU bat ka HANM kila lej ban yakendu ya ka deputy commissioner pakan shim khia ya kini jingshim kabu ki katu kat ni ka bala pat ban kata ya ki babun balang ki im jakpo na ka kamai ka bala shisngi habakran chikalat pathai khubor na kalyang president ka seng HANM ulam prang kharbani ulayathu bana kalyang DC ila kubur bakadan ka jingki dor ki marba mardi henry ka ni kamdai pat banong shabapalat ulai thu ru panakalyang jong DC ila kular ban shim khia bat penchitami ki bashim kabu nakalyang ka seng kila pentip ru palada don kinong die ki bashim kabu nakalyang jong ka seng kim ban se ban lai khang tala yakini ki dukan DC hamar su ya long meeting bangi kumto hi patwai ka meeting ru kala phone ya u inspector badai pek ya kana ka food and supply ban lai jurip sha klio mantah bat ilong ba ada lap ba kidon ki mauri gi ba shim kabu kamot ki border district ki ong ban hab ban dikson hab le ban kam namar pi hoj ikubur i ong gala bandon ke jingki udor tangba kamdai ban ki udor palat aspa lai spa at least kada ban ki shipho arpo kai lada kadon ke jingki udor tengam ning lakli na uwai mohajon ngong balai ba ki udor kene kene haba man semnai wan fit ka yang tin sitin kamu stop oil Kaknai sanpo mentah boleh hadu ar hajar ar spa wong namar ba hasli kuri du namar balai hasli kuri du namar kat ba ngayu i menen utu mahajon hapo batisi tibi wong wat kuslai kamar ka pohu bat kawe wong hana badon election sa West Bengal bat sa Assam nga balai badon election sa West Bengal bat Assam balai pinsim kabu ne Meghalaya jungi dapat kiyo to kimar kimata tekum keseng isutu baganai kedai ka isu bakta isya ya u pajba nang susong jela namarangi i bahane hagari jungi 90% dari bedok udah bakam kam jam long sutu bagane ke jing kudor yang mamam de man kapor kalau kata si kadai ya kini ki nong bala ya kini bakam kam jam tingi so ong ba ka sarkar kadai ban simkhia ya kene ke jing dawa jung seng leng kumta kum ko seng kapapet iewduh suk urali juki pajba ang snong ban se ban hapan ya besukmat nakalyang vice chairman ka farmer and consumer protection cell ka KSU ready on nongrum ulayathu baka seng kalayo i ka jingshim kabu ka banakapor shakapor ka bakta shisha yaki badok basok deha ka ne ka nongrum ka seng ka yeng rasong ban long ka sur na ka banda ki pajba ban pensngap ya ka khia ka shon ka jongki da ka ba ai jingmot ya DC ban shim khia bat penbyang da ka priceless habaro ki dukan marbam khnang ba ka dor thiet kan long salon sar ya baro bat anam don ka jingkhia siliang nakalyang kinong di ni kinong thiet ru keluarga jingki dor kesan jiki marbam mardi dan nakalyang ka office student student imba ka consumer protection cell mutasi kalau ban geduk markuat bat DC men krisno keluarga ni kaman ban nakaliang ini la kubur yang banar ka nai trik ladan kata ka jingki kieu di dor marbam di bawah ban koi nabar wala kata nakaliang geseng ila kediki di by day ban pabu binyo digi priceless ante po CEO du ante po borok ki dukan ni nang ba terkom dir kom tiet digi pajba penyak celor sa dan nakaliang hiru ila ong hiru ba incem kia ba ladadon binono jing ujor mila menon men file komplain hang yang waktu dor minta punya waju ya ni katam sta mata sini hit katam sta mata kau barang fit kat wi kan so pasti kamu nah dan ni fit kat wi trafo ni trafan grupo mentangi fit kendai salai ko kiong ba kan sadon subscribe bang semar marwari